Ay, buhay. Intayon, nirugi pa bagay mga ibasa na ito pagkasalitaan ni Carol. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tasumangpet akong dito lugar mi, kat kastauna yung tikaado ang tao nga si mabat kanya. Oy! Carol, congratulations! Ay na, saan ka nga nakaumay sa Jelawag, nga naggraduaram nga gapot na nagawit ka dito yung Claveria, agad nagpaala ka dito iso anda kami ni, may kam timulong, nagadot paalam nga si kang ag-birthday. Ag-birthday? Ag-graduar ko naman. Ay, ag-graduar. Manong naimin isang sangayan numampay saan lang masisakti ka ito yung ag-graduar manong. Ngayon talaga yun sa ganaan natatang kininanang, kastamat na nagkikabagyan mi, gabot yung bagak, ngakalpasan, ti graduation, kita pinaunak idan, nga nagawid dito yung Claveria, kat nabati akpalan dito yung Lawag, kat inururay ko manong nemi, ti kaduak nga agpa-Claveria, para itiya panagpaalak. Inururay ko manong nemi ni Ronald. Nag-commute kami kini Ronald numampay manong nemi isunag at may sa nga bus driver. Doha ka mga nga si Mangpet manong nemi dito Claveria. Kat siyempre, ado di katay Marites kagin inarasa. Iso di boyfriend na. Wala nga mapay natataangan ng iso na. Isot ng paddle kang kuha na. Sugar daddy na dahil no kastawan ti mangmangin ko manong nemi awan bibiyang kon. Basta tinasken nga nakapaggraduara kun manong nemi babaen titulong ni Ronald. Ama mo datatang kininanang ni Ronald tayo mamukida iti kalman tayo matendermat ni Ronald iti graduation. Nagdaydayo ni Ronald kadatatang kinaananang agramang patandi kang kapsat ko. May bagang malam yun tata, nana. Ay, nasukses tamat kang kaser. Apay nga awagan natin, sir. Ronald, tinagang ko. Ay na, maragragsakang kam launay. Oray no, sangkam ko mga agpaala nang ted kam tigastusan mi, di. Pimarti kam latamat ti may sabaka, kaya natalo nga baboy, sa adot lamas, adot ti inyarayat na nga natin. Panagkunak tatangkit ko. Ay, naragsak na ito nga panagpaalan ni Carol. So, siyempre, naggraduarin ni college. Manong nemi, kapag na nagbiyahe kami, medyo nabannog kami. Siyempre, kak itisilad ko, nag-namless. Idintutan ni Ronald, manong nemi, ada tiruwal, iti salas. Okay, di mo ko mapagsukatan mo. Aya, ni Ronald. Kinuna ni Nanang. Diyan ka naman pagkwartuan na. Ay, dito yung kwarto mo. Mamano ang kwarto mo dito basta hanggang ang kakwarto hanggang ang kakaida. Wala, talaga mo. Di ba kagmatang nga kayo? Tinulungan nak ni Ronald na nagbasa. Ngayon, awan ti ururayan ng supapak. Ikisungar una iti pagyamyamaan ng mi anak ko ta. Nagraduar ka ti kolehyo nga may sabirhen. Wala, yung masaratsud ko ay ayatem ka di ni Ronald. Sa sino kumanta sa agayat kang kuha na no pa at asawa na. May bagay la kumana dyan. May bagay la onre dyan. Kanta ni nga kinumpos ni Manong Nemi nga mariknam la kuma. Ay ayaten ka. Iti awang pating ka na. Ore amok asaan kan nga nawaya. May pakat day taki ni Ronald. Wan Manong Nemi ato timay nakipaala ato pwede kita inyawid na idudumtengen ti pinagturog Manong Nemi problema pagturugan ni Ronald. Nakainom ni tatang Manong Nemi kat nakaturugan kastamat kaninanang kat digditalo kapsat ko. Nakaturog damat din tinalaw sa bannog da. At damat inom ni Ronald. Paturugan. Dito heklatan salas. Saan ka? Plus na dita. Umay ka dito silid ko. Carol, ada tulag ta. Laglagi pem, ada ano ko ti asawa. Kenduang anak. Mukha.
Umay ka na sila. Lagi-lagi ba, nakainumak, lalaki ak. Ronald, adama na gititulag, kasaan nga matungpal sang kani. Kaspasit ipanagyaman ko, ti panang tulong mo kanyak. Isagot ko ti amin ko ken ka. Kinunak manong nemi kat kinuyod ko. Simurot, nakastrek kami iti silid. Inrekat ko, inlak ko. Kat siya ko na mismo manong nemi. Tim mo na nga nangamal kada kinibibig ni Ronald. Saan ko na pinanunot manong nemi nga si asawa ni Ronald? Saan ko nga pinanunot naman nung katawan ti diferensyan? Ngayon ti pinanunot ko. Hindi pa ilayang manong naming nga kayat kun nga dan mapasamak ka na kami. Hindi pa ilayang manong naming nga kayat kumatan nga marik na ti arakop ti lalaki nga ipatpateg ko. Kadakkel man ti pamatik manong nga damit ayat amarik na ni Ronald kanya. Sa anak ko mga tinulungan no sa anak nga ipatpateg, di ba? Ngayon kayat na lang atong palen ti tulag, awan ti lovemaking, aging gana lang ti naingkabsatan. When? Basta tulungan na. Ta di na kano kayat manong naming aliputan ti asawa na. Di na kano kayat ti makabasol keng kuana. Di na kano kayat nga madadael ti amuda nga nasingpet isuna. Talaga nasingpet isuna manong. Awan ti madingan bisyo na. Ngayon paparan na kung mga saan nga maarunan, idi madlaw kon nga balbalsan nan digiti agek ko manong ni. Aging ka na sinakroy na kadim paidda na kon iti agururay akama. Inalistuan na nga inikat ti polo shirt na. Inalistuan na nga inikat manong namage short na. Kaya di kita iti baba nga nagkapuan tinikat na short na. Oh, nagdakkel manong nimi ti agrong-rungarong nga kubra. Nakita ka na si putak ti panangikat na manong nimi ti brief na. Oh, pabutay nga kasamit ko na. Ngam nagkidemak, tadyak kita kitain, no kasanot lang nga, data kubra nga nakauy-uyo nga kaslakayat nan di sumrek iti kuweba. Si magpat manong nimi ni Ronald iti kama, kani sumaten tinangikat iti arwatek. Aging ka manong nemi nga nalokaisanan nga namin pinsan tingato. Inagkan na dagiti lips ko. Kabayatan nga paprusan na tibarukong ko. Kabayatan nga, oh, Ronald, 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 Ronald. I love you, Ronald. Saga di ka matlama pipilit. No. Ora hindi mo kaya't pilitan ka. Kaya't kung isahod ko kayong kati amin ko kas panagyaman ko iti panang tulong mo kanya Ronald. Tamok nga dahi 20 maudi apa nagkita ta. Saan kanton nga makit-kita? Oh, Ronald. Oh, Carol. Kinabod no na nabaya ako nagtatipel. For how many years? Oh, Carol, I love you. I love you, Ronald. Oh, Ronald. Ronald. Oh, Gusto ko na yan manong name iti parang karimkim na kanagiti mansanas, birihen nga mansanas, iti baruko. Manong name ni isang sangayan, dedi nga rabi, jak malipatan, dedi nga rabi. Iti mismo nga uneg ti silid ko itirabaw ti kamak nga ori lagan it data kamak. Iyaw-awak lang madadahil o numarpoog manong. Ito uneg data nga silid. Nakarikap tiri daw ken ti tawa. Manong nimi sipnget dati nga rabi ngem nagmaris rosas ti rabi. Nakabinbintas ti ranyag dagiti narnuuyan nga bituen nga isudat ng saksi manong nimi iti mapaspasamak iti uneg ti silid ko. Masirip da. Gabot at tinitid nga bulo manong nimi ti balay.
Impababa na pa iti ulo na manong nemi apo kastaon na iti panang palot ni Ronald kanyak. Imbaglagi din takabugbugok manong nemi. Tige kakaiso na amay sa akeleng nga salsalimet metak. Kit kayat namaten nga irado manong nemi tidila na. Iarado na iti kataltalunan nga kasapulan na ti dameg wano bisibis tapno mang iti panakawaw wano panagmaga dayta nga talo. Nariknak manong nemi iti panang kinikinit na ti perlas ti tuktok ti kuweba. Nariknak ti panang ikutukot na manong nemi ti dila na iti ruwangan ti saampay nga lokatan nga kuweba. Oh, Ronald. Omo. Nagsida itay manong nemi ni Ronald iti praksyaw nga tinuno nga dalag. Ket kastawan ni maten iti panang sepsep na ti ulo manong nemi ti dalag nga napraksyaw wano nateneb ako na. Jag maten amo ti kaptak manong nemi ti ulo na ti headboard ti kama ti di igid ti katre. Kasta ko rin ti panagngatong panagpababa manong nemi ti patong ko. Isurot ko na kasta nga sepsepan na. Ronald. Naging ganging pangatonan ti ulo na kat naidagas manen iti dua mansanas. Kasta ko na manen ti panangkaramkam na manong nemi kaslasaan nga mapmapnek. No kumata talaga nga maibus dagita mansanas kat nabayag kumaitayan nga narumag-rumag. Nagmayat manong nemi. Kamawadyanan na. Uray mampay na virgin na nga naggraduar. Ngam kalpasan lang ti graduation. Sa anak ko na virgin. Sa anak to na Oh, Ronald. Oh, Ronald. Oh. Inamalan naman ang digiti bibig ko manong nemi. Ganamokla ta idin nga nakasaganan nga mangbihat ti panan na. Gabota ti duha nga tumeng na ket imbait nan tinagbaitan dagiti sakak. Ket ingkalawan na pa manong nemi tinagbaitan dagiti legs ko. Marik na akong tinapudot nga medyo maitudok-tudokan iti ruwangan ti kuweba. Aging nga indyantana nga batog kalpasan na ginulpenan nga ingusod. Ronald. Carol. I love you, Carol. I love you, Ronald. Hagyaman at taori na ito lang ngarabi. Itilaing may sa ngarabi. Ituneg da ito nga silen. Itanabaw da ito nga papag. Oh, Ronald. Di kanto pulos malipatan na. Kaya nagyaman na kang ka. Di pa nang pabasam kanya. I love you, Ronald. I love you so much. Oh, Carol. Oh, Ronald. Ronald. Ronald, alis na. Oh, Ronald. Ronald. Mas pa. Oh, Ronald. Oh, Ronald. Oh, Ronald. Oh, Ronald. Anong nemi na pasamak? Iti panagraip. Ti barukong ken barukong. Barukong ken barukong kasla pilid nga green ni series manong nemi. Ti ulo ken ulo kasa uretan ti alawig ako na. Uwan malagip ko itay manong nemi ti umarisad-sad di biliten. Hinsaganak met asyak ni dalosapi. Insabat ko met tirik na. Kat nagbalin na kaslayuyo ang subli-subli manong nemi. Ti armas wano kubra nga adda ken ni Ronald. Ore lang maiwarsi-warsi tiling et may manong nemi nga po iti mapasamak ang giniling. Giniling. Nabayag kami manong nemi nga nakaina na ket siyempre kidawan manen ni Ronald. Mabaling ka ding ipidwata. Ore ipidwata. Agpatpat nagta, Ronald. Agpatpat nagta. Awan di oras nga sayangin ta. Oh, Ronald.
Kuan manong nemi impidwami, sami pala impitlo. Ngayon siyempre, narik namin ti kapsot ni. Aging ka nga, agur-uroken ni Ronald Manong. Agsusoya abak meten, kat kayat kumeten ti maturo. Tadan tupay parbangon. Kuan manong nemi adan tupay parbangon kunak kadak paiso. Siyakti mo na nga bimangon nga napanitiban nyo tapno mapan ag jingle, ag dramos, balbalo ng toothbrush. Sa ako mat binugwan manin si marunungat manong nemi ni Ronald ket kalpasan dayta. Alamanen manong. Ha, madamamanen manong nemi ti topada ni ayan-ayan. Si mga umanen da asog kenareng-eng manong nemi. Kastaon ay manen ti panagdinuprak panagdinuklos mo. Nagraip manen nga nagginiling ti barukong ken barukong pusong ken pusong. Kasla malenen yuyo manong nemi ti kubra ni Ronald nga subli-subli. Rumuar sumurek iti kuweba. Aganang agasog kami manen takastaon ay manen ting kampan nakaitayo. Saan kan ito malipatan, Ronald? Saan nga ka po, tapi nagbasa na. Ngam ka po ito na ito nga nagpatnag. Saan kan ito malipatan? Manong nemi nag-take active board, aking nga sakbay nga naamuak ti resultana. Malagip ko, ni masikukak mati. Pwede maamuan na tatang kininahan nga masikukak. Alang nga, sir, sabihin nga nagturpos ka. Kaya nagsikuk ka may. Hindi nagtrabaho ako doon, no, may anak ko, ti apo ko yun. Ay, apo, paikot kami nga nagpasikuk ka. At dalangar kami tulag yung nga hanak nga tagtagikuan na dyan nga Ronald. Inapamumot kami ninsagot ti bagim ka na, hindi nga nabiing, may dito, ikalpasan di graduation mo. Ay, hindi ka nagsikuk ka. Malaksi di diplomak na ng adapay anak ko pakalagligpak ni Ronald. Ay kaya sinupay nga ita si mayat keng ka. Huwag ka nagkabalasak. Ay bakit ado dita? Iya po ya. Mabalita pag pinustaan. Nalakit na siya ata. Iyanak mo ito palang arti apo ko. Kalpasan na ka nagtrabaho kan to. Manong nemi madlahon di tiyan ko idita umay adda umay mang pasyar kanyak. Nakiktutak. Hawayano. Nanang, tatang, sindi kita. Hawayano. Ha? Umay asawain? Wain, nag-aasan ka at sikat kayat na. Sino da? Dejay. Sino ka takwa da? Le Andy. Hamat uode nga lakay. Tain inaudingam siya. Kaya inaulalabasit ngam ni Ronald. Hanggang ubing mat pa ya. Nung tsak mariro, ompe 50. Wain, 46 na kanulang. Kaya Chesuna, tandalatakin ka anak ko. Naggraduar at college. Sak mag-asawa at Hawaiano. Kaya wain, di doble-doble. Yung mapinasyak ti kayat na. Amo na ka di nga masikuka kung nasaan mo. Amo nansa. Alam may kayo natagsasalita tayo. Dangganda ito sa una. Ano kayat na kayat mo. Hindi sakbeng ni pasgay mo ti anak mo. Di ada mga langon ken ka. Manong nami na isem ni Mang Andy manakman ti langana. Alakit di kita pang panglakain at mo na nagsasalita. Kita pagunyan ta kidya at yung masagnan kakabsat no at makunana ay oray no at dati nga dumdumngag agad danggan tayo no kasano ti isisiplag dati kawitan kiniupan no kasano ti panagaram na. Ala, Alde, apo Hawaiano, alat pa ko nang. Kasla awan ti maibagak kakabsat kabuta maragsakan na klaunay
Tada ito i-recomendaryo kanya ka ni Carol katawanan sa pulag pa iti kinapintas, kinapusaksak nga. Kandakal ti pamatik nga. Na Emma, nasingpet. Apeng ako naman nasingpetak, manong. Among ka di nga masikugak. Iso karon nga mayak. Kan sikat kayat ko, ta masikug ka. Kayat mo ti masikug. Nga sikat amati, anak ko. Iso karon ko na. Ngay mayak ditoy, tagsapsapulak iti balasa nga masikug. Nga mabalin kong asawain. Ape nga masikug ti asawain manong. Isugar ti kayat ko. Alam, mabalin siguro nga dududwa kay tulatan nga sarita may panggap ti sungbat no ape nga masikug ti kayat di Andy. Ti question ita, kayat mo ka din ni Andy ha, Carol? Mabaling ka din nga. May kang kami ti panagsarita mi nga dududwa. Laikang kami nga rin itigunda ko ay manong nemi nga dududwa kat dito'y ko nga naamuan manong nemi nga paugayam ni Andy. Sana ka makaputot. Amin adun nga managnaga. Adamatin namin doha nga nakilip-inak. Ngayon talaga nga tsak mapututan nila. Aging nga siyempre, pinanaknikan ti manggagas. Nga narigatak nga makaputot. So kahit kung tag-asawa, tanwa asawa ka, ilakad kung itong nadagos ti papeles mo, kat numaipas ngayon mo itong ti anak mo, duwa ka ito nga alike sa Hawaii. Ate, I love you, Carol. Gaputa, masikugak, iso nga you love me, gaputa isot marikrik na. Saan ka ito nga babawi? Panunutan ko ba? Tapdoon da mga langon ti dayaw mo, makaumay ka di Hawaii, maalam na kita naganak yung kakamsat mo. Biglang umasenso kayo ti biyag. Nusikaman nga talaga ting naikari nga yung regalo ni Apo Diyos kanyak. Apikit din ka saan, Andy. Karay di matlay nga bulan manong nemi na pagsasaritaan ti kalay sami kini Andy. Ado idi umapal kaniya kabuta. Apay nga ta kunada. No sa sinupay ti masikog. No sa sinupay ti aganak ko mga balasang. No sa sinupay ti kwa kunada. Disgrasyada. Isupay ti kayat ni Hawaiano. Didan amuno apay manong. Ta nakamlaengin kini Andy ti makamo. Kanyawid na nga rod, manong nemi sa Jabalayda, sa J. Sanchez, tataka Sanchez ni Andy, kat syempre, di malpas ti kasar, kat dimteng iti Karabian na, kasano nga tamot ti panakpak, laing ni Andy nga po na pumanakpak kanya. Kabailan na kati laing ni Ronald, nalaing nga tamot nga tumapada isunod. Ket naaramid edi titupada manon nemi ti ayan ayat mi kini Ronald naangay matitinupada manon nemi kalpasan ti kasar mi kini Andy. Amuna met manong tumaragtek met nga sumiplag umarisadsad met manong nalaing ni Andy manong ti diferensya keng kuana kat ipes titlog na baog lang isunod. Ngam normansa manong nemi, nagmayat ti pa naggiling-giling ti barukong ken parukong. Nagmayat ti giling-giling ti pusong ken pusong. Nagimas dagiti bibig na, awan ti madi nga angot ken raman dagiti katas ti bibig na. Kastawan naman ti pa nagkaramkam na manong nemi dagiti duwa mansanas ko. Amo naman ti mangan manong, nalalayang pa nga mangan manong. Ta nakapapao ti panangan na ket orek la mamindua manong nemi iti baba sakto maminsan mamitlo mamimpat iti may sangariki awanen ti sapulag pa manong nemi kiniyan impas ngay ko ti anak ko manong nemi lalaki kayang ingas ni Ronald
Anak naganti anak mo ngay. Di mo kunahin nga ro Andy Jr. Sanang. Haga kahit na ito na Andy. Ronald. Ronald. Uwantap no sa ang nakadidilaw. Roldan. Roldan. Rambulam dyan Ronald. Roldan matlang nang. Donald kada Ronald. Roldan. Sulay suwa. Di ba lang Donald? Basta Roldan. Roldan. Anong nemi idiaddan talo nga tawen ni Roldan na probaran meten manong iti kaadami meten kat nagadanon kami nga gina dito'y Hawaii manong nemi. Dua nga tawen min manong nemi kat liman nga tawen ni Roldan iti umuna pa nagbakasyon mi manong. Uy. Nagbakasyon kami idi sakbay nga na lockdown ti lubong. Nagbakasyon kami manong nemi idi 2020. Well, 2019 kunak ko. 2019. Kinaksidente manong nemi. Nga iti may nga party nga initandaran mi iti asawak ken kastamatan iti anak ko. Ni Ronald? Ronald? Sika ni Ronald? Saan? Kinuna naman nun na imikit imadayo nga kastoon at karintar na nga nagsarukod. Sinurot ko. Ronald? Mabit lang. Mabit lang Ronald. Sika ni Ronald? Ada ka di ama mo nga Ronald nga nagsasarukod. Anong tamasabag ka? Di mo ka di ka kaya makita tanak mo. Roldan dinagan na. Rambulo ko lang dinagan mo. At nasawam sa kadi. And then, Hawaiano. Inasawa na timas ng Hawaiano. Gab-gabo mi di Hawaii, kamakbakasyon mi. Napak ng kagaya men. Ronald, mabaling ka di nga, mamuhak, nasa dinutayan ti balayo. Ha? Umahik ti balayo. Kaduwak ti asawak. Ken ti anak ko. Ilawlawag kunto kini ni Andy ti amin. Kadakal ti bang matik nga maawatan na ti amin. Iti kasto nga kasasahan mo. Baka saan mo nga kabay lang ang pagbasahin na kita anak yo. Nagraduardan ti high school. Ngam sanda basbasa. Gabuti kasto nga kasasahan ko. Ronald, mayat ka manunasan kahit kung nga ituloy ti agyaman ka nagsupapak ti panang tulong mo kanya. Tanatulungan ka kadi. Napaggraduar na. Nayobram ka diti panagraduar mo. Sino ko ganak? Katgabot isikog ko. Isot na ngayatan ni Andy kanya. Iso nga dakal tinitulong mo kanya, Ronald. Kahit ko nagsupapak. Sa angat tibagi, tanalpas ko ng imbagat intad tibagi ka. Ngayon, kahit ko nga tulungan di kita anak mo, da kami matan pang pabasa ka dakwada. Manong nemi inistorya kini Andy tinapalabas ko. Di mo ka di salutsudan na sa sino ti ama ni Roldan? Amok. Ronald tinagan na. May isang driver. Tinulungan na ka ti panagbasam. Nagkamanakan di. Kahit ko nga tulungan ni Sona. Agsupapak ka manin. Ipain mo man ang tibagi-biging kwa na. Tapno da ading ni Roldan. No. Saan? Gamutan siya to ramidyan na tandi.
Inayat ko ang peso ni Ronald. Ngayon pasit laing ang tinapalabas si Sona. Si Kaitan ti patpatig ko hindi pailan. Kadik to marami timang lipot ken ka. Sana nga makapagmaneho pa ni Ronald. Naka-istambay di giduan nakdasaan ng makapag-college. Andi please, tulungan ta ko maida. Pasyarin ta ida di balay da. Di mo kakadikayat nga gamam kayo kini Ronald. Di mo kadikayat nga mamamom kadagbalin nga agayam ti pamilyata kin pamilyana. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi pinasyar mi ida. Gagangay lang ti balay da manong. Huwain. Namamok ti asawa na. Nga suda ito'y ni Manang Julie. Amo na kanumeten ti amin. Taim mo na ngayon pakaam mo ni Ronald ti amin. Sagbay nga di manon kami. Manong nemi, ti pagarup idi kano ni Manang Julie kat talaga na singpet ti asawa na. Nga italaga makita na. Nga damat gayang putot nila kay na itirwar. Nga may sa limapakit din tawin. Manong nemi, inyam amuda ni Roldan karigiti duwang anak da. Da June kastamatan kaniya Lily. Naging narakop di kita kakapsat. Naging narakop kami met kani Julie. Naging narakop met da Andy kani Ronald. Kat napagtulagan mi manong nemi. Nga kami ti makamo ti panagbasa di kita nakda. Aging ka makapaggraduar ti kolehyo. Kani katangan mi pay ti artificial nga saka ni Ronald. Kani kami pa iti puunan da manong. Para iti panagnegosyo na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nakapaggraduar da John kani Lily. Babayan ti tulong mi nga gasawa. Kan pimintas ti biyagda, di makailan ti balayda, gabatintan mi kadakwada nga puunan da nga nagnegosyo. At ang trabaho di kita anak da manong nemi. At syempre, dakkel meten ni Roldan. Amo na banten ti kinapudno, nga saan napudno nga ama ni Andy, ngem ket di kadada sa bali nga ama na nga kaing ingas na. Nga nakasta bakasyon kami manong nemi, nararagsak kami nga agdadanggay nga agtitibo. At dati kiti kong tao'y manong nemi nga sutilan nak ti asawa. Di ka mag-iliw kay kuwan. Hanggang pa nagminopos sweetheart. Mabali mo palang nga agpaaramin kini Ronald iti ading ni Roldan. Numuna ta kahit batin ni Roldan ti ading na. Sut-sutilan naknuka manong naming and no way. Umanahin ti may sa sweetheart. Umanahin ni Roldan. Yan tayo kita imbilang tamat nga anak ta digiti duwang anak da. Nga matam natamat tibang paraduar ng paraduar kadakwada. Wanan. Tikit tulungan ta ka sumaruno. Kanda kiti kakabsat ko. Kanda kiti kasapulan nga kabagyan. Manong nemi na maminsan kaslasante nga patsyen dagiti pasamak ti biyag tayo. Tadi tayo amuno anyot mapasamak. Biglalat ta na mapasamak kat kunata ito. Kastoy kayam. Kaslasan tayo nga namnamayin nga mapasamak dito. No dumteng te kunada nga naimbagagasat mayat ka man uno saan unos te kunada nga destiny. Isu iti ni destino. Kanda kunada nga pagsasao manong nemi nga tumulong ka. Ore sa mo nga ororayan ti supapak na. Dumteng tumatla dumteng data nga supapak. Mayat ka man uno saan. Nang narunan no si ka kanakasapulan iti tulong. Ayat kinayat, kinaimbag kinaimbag. Manong nemi na ito nga ron ti pagkabuklan, ti pagkasalitaak, kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan keng ka, ti Italiana. Agyaman naklaunay, tilaing mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalamingan ti biyag, kadagiripadak kan dimngeg, kan nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless.
Toy nga rudagyaman nga pagaya mo, Carol. Agaman na ken ka Carol, iti ka pa nagsurat? Ken ka